Birta thepi birtang ton pen le ar juponik sine. Daithor rombong khat tu dai horia tu warapu thakalam XEM returning tipen KAAC Education ICEM Richard Tobia phan kababonai tot. Inila khain ko retrog duwar baguri constituency ka parlo dolamara long pherang ke atom ka humwidam. Kardom pini karbiang long TV9 news kilang arado anapan samining kang samlapen akiro pipajer paniklo kardom. Tutang tenon ke bertang ton pele arju paniksne. Kidam tang jakhoni phai please surihni rank kore ke thomar ni la khain ko retrog duwar baguri MAC constituency ka parlo dai thorong bongkhat tu dai horia tu wara lama pathak XEM returning tipen KAAC Education EM Richard Tobia phan tu war hai hoi kababonai tot. Lason si ahok pada lama bangke labang so tuwar ke kehenunang ji alama masi awilu. Ati mahadak dai thor pen salangkat an ke nili EM man mea kosi kadogobe MACI hisap ma deputy chairman kilo boma hutsi labang so tuwar ke bonai tanglap lute. Lapen laan cho takalisi future mo pia kaya pharmathasi NNCPR Central Hall penta uka adolong ta bonai pilaplo. Mo pike tuwar bangke kabonai ji aphan abangke laana kisungare jike kalilo puta XEM reton tipen pirangke tingno ninjipon. Lapen ke bisikoi nindu ke uskula somar ke sokiun ipen chenglok labang so tuwar pen arve ke jang hut usumar skor ke dam ahut gari ke bang ahut langbong alangar si plak po chamlun titing. Lapen ke ari ke so hut abangke adu kai nimna uskula somar to maduk dupikpi. Lasi bisikoi ninduk da malam bangke lahenlo. Lasi kasih sak thetan khanjang lo den ke nili PWD do bama hut okor duwar bagoi puchat kali chuku hela pen siloni jan am kachelenga towar phan 45 crore tangkas dame section pilo lasi inon ke towar kabonai chi aphan bangke lana ke sungoreji ke kali lo puta thanpon thu lapen long ek somare le ke meya kam kali nili EM ke do bama hut model degree college model girl hostel model hospital adharsa vidyalaya school amokhar antani li long e somsipin pensi ke wan mate ke kempon lasilong ek somare le political asor lukpen political ale chu NR nang ne puta XEM intia sang ho pen je pontu lapen XEM ratan intipen KAAC education IC EM Richard Tobia phan message kipike lapu hello je Harlongbi Bilongbi college model degree college model hospital model school model girls hostel lahai he kedutang amukha antame pamat bornang pu lapen ke tuwar kedam ke bang bang ke mesenang pu lapen rada phan claim PG pulote claim pipaminang pu lapen rada tumta pahai luke claim pinang pu pusi KAAC education ICEM Richard Tobia phan XEM returning ti message kipiten nilip MAC constituency ke MAC chotta black topping si nilibarada tum chelenggung lapen duwar bagro MAC constituency ki yamta Dolores kami tuwar bangke langbong sai desi chihla dinang bom labang so puthak tharangke karjubu XEM intia sanghu pen ke thandun ke pudak bangke black asor pen si ke claim ponke usi thakun lapen puthot XEM intia sanghu ta tharangke atingnu ke thanpon ke nilita EM long lia prangsi lahai tuwar ke selampon lapke puta XEM ratan intipen tharangke atingnu thanpachini pontu hok peralam lo putela sotowal ke khengno nangi alam masya vela athema aprang ke ladak dai thorpen ha sanglangkhat anstame nili man mengko si kado kabe MEC sab ba deputy chairman ki dosi lahai to anda bonai tanglo lancho tagali litum future fan mo phia kai phangi mathasi central pen stame NLCPR hoi pen li kado kabe pakka dilong anda bonai elo pakka delong bonai era phi bangke towar bonai i bangke lake lan kisung sedet nangial kisung ada nangial lama be kisung oji alami kalidat apollo office ta koson sila son pin chong det bangke hok pet si matha damun idalo nong e ki som le kam ki choi kali nili tum ke ladak model school pen danglok model hospital pen danglok la model college pen danglok model girl hostel pen danglok la towar ge bonai antame ilong bakta nong e ke somabe office ame akambang ni tum pachok ik mom loke la si enong phan chi pathe de je phan chot kali laige la pen nong e ke som pen political mileage by advantage en nai po phan kali
rada hok peda ki sunggu pimal hai si lang si klem nai Lakhang ko chok duar bagri constituency ka parlo bongpot bosti langkhang phangcho kardik lekthe lapen megvek tok biarong aradatum karen bior ke bat pikpen ajok karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard tok biatuma phan meyalama pothak ahok pet aron teng penang ki PG aphansi kachunuri padopon Ini pirang ke bitung atum pen dola maralong ka humri dama hurong trokara da tumpen karen mate me government pen kipi bill ki bat pik pen jog rong ara da tum KAC kacharia bangpu CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachunuri la si pirang ke jingno nang chi thandon ke rong trokara da tum idon pen beer suri plike mate 40000 am kele rok pen ajok ki tun e akisung thipik an lopusi chi thandon la pen chiklo i jona long aprang ke pharo ke thom Sitami pining penan ke chiklo e jonlong pharo krike thom mate 1300 am le rok la singli tum ke light abor ke thom an anvet me ka chithor sitame la an ke le pen li tum rong trok arada phan boga khat kor salong nang ke hanga hot nili tum damlo hadang majok ta awe la si ukila tum nang ke puke la puson nang ke tham tap la pen rong ke wanga tum aphan ke rong asor nupak rong kraira lung phinon lason ki atum ke ukira men enpo anke hanglote poisan long popu abigilo puansi nangke tham lasi KAC ke ja bang pusi em Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard tok biaphan chunung rilo line mate meya bang aron teng penang ki PG aphan nangching kinangching vai pinang po lapen suri plikap suri phokap ke le ahem to na tuma phanta prapjin pen nangching kinangching vai pinang po kali pulote iri tum me chi tholong le lo pusi rada tum pen kachunuri to tangte pherang ke theinu kanin je ala mak thagle arju panisen dipu sopen adverson pro karbiang long TV9 news men sithanik tha Milimen ke konsim hansi. tangte nang tum pin ni to phan pherang ke atum phan ke hangi vek alam the nang li ithe thini thanik tha karen na puthak Karena putak mana jo. Jadi tu ke keduk kelak atum aphansi sarkar pen nang ke piglo mahpu ke nona bangke noni li tu aphan ekdom pini tangka poisa kabi kalilo ke jabur caci klojan bang tani tu kitunang ente karen bidi jong la sini tum kamukha kado we chingwai lo solar le apply rong na chi thoru ne lo an par ke chai nong chi yo bang man ya chiklo yalong li o pian ma nang li o la por jak lo arona teng banang le de rona teng pe nang lo li de Chiklo jono kon anang leg lo. apula jina pharu thok si Chiklo jona long si baros non angkele ke nili tuma thua bangke gompot bostia thua area bangke 1200 si nangli nili ke so joine nili tum ke so joine hedi chiklo jon pho a karen bil ke thon dam de homoy a bil reading na en penanga pali thu 48000 suli pikap la nerke la pen chiklo jon trok an ke suri phokep la sonsi nang ple non chiklo jon trok senior cap ke leke ko ando 70000 ke lepu non coat pen alo nang pali hama motor ke akko non mang pachi ru thu thong cap la trok sira pharoner ke non hela ani chuk dam tanga hukurbar si coat na asor nang pha aprang akko da so nang ke pha loke ne so mai ke ni tum phan ke koda pen lo nang le de lo ni ta don rap si ke phopot koda long ko pitong chingwai ching sai ne plo dun lo ha so hombai ko la karen bir officer tum anda koda long hito pet lo ani sinage pla hukurbar ani ko ana tarik ne ni ga ani ni chibi bedet la so ani ya bangke nili tum han kur nang hang pa me koda long ke nun na ta we inu da okila long la so lo la so alo notice wardam hamke ni tum koda men pen ke pa junok la ke datum han pidam lo te kor pen pu pale lo te phere po wang po ni tum han poisa nang thon po pusi ukil nang thanu na sinang tum mola reading nang en tum wang lo boste nok pak pen le plum du noi pusi ukil ma sinang ning je dun lo asinola nang tum rong ra tum don krik andola som sa kisunge nili tum kisung buga adona lam gali nili tum kisung non ke phoge rong thom pli lo ana pene suri plikap suri phokap si tunang lo nu boys hajaran ta do kok lo akaren bil kelong dun akaren kelong din litunge ningkan trok running bom la ada chiklo nang nang tum pi bonta nili tum aprang regular ningkan ke thom te ekdom cheklo jon wang si ka che thon nam lo nga so kon an le lo chiklo yan cheklo jon 100 220 la son si na so mo ke rajan taro si reading ke non rajan taro iri bub agostin pen son bin nang en lo pu pen si la he akhela ta klang det lo ju 1200 cheklo jon si 1200 1300 nang le rok lo nona bangki
kopi pia rong ha gong pot bosti Hmm. la pen hala lang khang phang cho sang chom la pen kardik le kherok to la pen dak tok bitera tok biarong ra do jo mekbe tok biarong pen ta la son ke phok ta sini li kala ansin nang thanun jo a hok alam lo la bang ke ni nang thanun ke la li te kali pute don rap ka do ka ve tita ar du sara chingwa ching sa sita la son ni li nang thana teng si ka do ve te klang po lam ke Agustin men sonjit puge akure ko pipine. a gostin ke rong phar Ha. sonjit ke terang Hmm. long dilia rong a sorlu a gostit ni ka ko jana sor chako Pini berta lan se kang ton pon lo do me thang me kardom.